your best YouTube channel. Why media. Omulungi ali kwa Why Media kyokola kya beeyi okubanga buli kaire bambi obaako kituiza mu amaani. Tusaba byaka bakale ku subscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Say Yazid Yolisigira owefe basidongo bikado nganka ali kweyongerayo mbendezi omwaka omulungi nebazo obuyambi omugire nga mukolo omwaka ogwogwaire okutwenda okugabirira abantu baife nga bano. Era nsaba bambi kibombo abongere enkabi. Nsaba mwaka guno myaka nti bila byonna byemwenda Katonda ibawe, abawo obulamu, abawo obugaiga, abawo amazaire amalungi, abawo abasada abalungi, abakazi abalungi, emikwano emirungi, bila byemwenda nga wemba kubye ndi Yazid Yolisigira awo ifubise dombikado nga we muli kumbona ndize yoku omwami ono nseko ono mwaka ogwaire nalinga mbaleetera emboozi ye nti yali ni mukyala we yalinga yazalamuku n'abaana nga mwenda ino wabula ekyembi mukwano gwe ino gwe yali yesiga best friend yamwenda ku mukazi we mukwano gwe nfanfe kiyakola kwenda mukazi we era nga embeera tiyali nungi kuba nseko kyamutuuka wala era kiyakola yagama akadomola yajja ku petrol station mu kibuga ekiganga yagula amafuta ga petroli yeira wakagano yeyuga kwa mafuta yekunania kwa kabiriti yatumuka yagaiga Katonda ne yataasa bibye abantu abali bali kubita n'ababo na nseko ngali kwazirana bambi baida bamuyamba bagezaako okuzikiza ayira omuliro gwamuleka tibulungi nadala nga gwamukosa obulamu bwe omubiri yana yedula nkovu nga oli kubona wabula ekisinga kuba kyana kunti amaka ga nseko agali nga galimu omukazi agali nga gayitebwa amaka nga gesimisa gali nga gafuka kifulukwa nseko wanabaawo yenka ayinumba wojagana bambi tali mu mbeera nungi nseko obulwaire bwamukosa nti azira mulimo gwakola era nga ebiseera bisinga okubaawo abantu bamuzakisa wero wishes na bamuyamba atambula mu misigiti yajja bamuyamba yajja ku bantu mu maduuka yasabiriza busabirizi alinga asabiriza okwebesawo tumwagene nga aliko kyako ku kaduma ayengo balira nga nakaduma kakala ayenga aliko kyaboneke nga bambi yena ali ako so embira ya nseko tinungi atuvubona ndize anava wano nga nseko ali kunkoba namuletera kummere mulundi ogwogwawa ni sukali n'ebintu ebindi byemwampa era yankoba ati yali n'obuzibu nti empewo emufuwa obwire yali azira mubezi yakoba ati kusaaga mukaga mwende empewo yayo nemwingira empewo emwingira nseko so yankoba ati obanga eriyo ku omufumbi osobola okutuyamba kutwanoonya omukazi yena nga agezagezaako so nenze lili antwaye wayemu kwatukobere kumbere neyo mukyala buti atusega nembira yene yalimu Yazid Yolisigira nseko mujebali wabere ombuzeeko kankugemereko alhamdulillah nkaliwo alhamdulillah rabbil alamin nebaza Allah wekitibwa nti nkaliwo webale byona bye bankolera alhamdulillah rabbil alamin amina akusimira irala okubanga watuukiriza obuvunaanyizibwa wandeetera ebye kwegamba emere esukali sabuni munu soda biki nemamba nsaba la kusime ko ina kabamba nakuletera nemamba waleeta alhamdulillah rabbil alamin nsaba la basime kwegamba abakola okubanga balumirwa Abdulhamid Nseko nsaba Allah abayejana abaki abangera obulamu obulungi n'obugaiga obutawaawo nasiima ino era nkaasiima
aye nga nshallah nga bwe mwidye embeera yetutambulamu nti buli lunaku lukya Allah yatugezesa nti obwetaavu obaawo kwegamba nalya byawaawo aye alhamdulillah nasiima era nsaba Allah abangere ekisa ekyo kwegamba mundiruukirirenga nga mukwano gwange bwaidye alhamdulillah Allah amusiime era tusobola okuba nga kwegamba timunsuulirira mundidukirenga mumpeeyo kwegamba ebyokulya buyambi obw'endawulo nga buli muntu bw'aba asoboire. Okay, kale seko katonda ajja kutuwa empeera lahuma amina tusabe katonda agonze emitima ejja batuwe bambi obe bulungi obeewo bambi oni nseko ate nsena kubeebaza nseko kasoka nvuga nembeera ebeera etya ndibona tokyukangako enumba kiringa kifuluka buli kintu kiringa bwe kiri ebidomola biri eyo nankani eri eno biki kyembeera ebeera etya wali ofunyeku ku mulimu ogw'okukola kintu ekyokola kikufusaako ku 10? Nafunaku kwa mulimu aye kwegamba tibansasula sente. Mulimu gwali gwaki? Bampako napoota kwawo kwegamba kunankani kunumba olw'embeera nakola nti kampoote kukunumba. Ojja ngowe ngo okola otabula mu kyango boweza amatafaali? Najja hamadi naata mu munumba eitaka kwegamba wona nze nga mpeereza ekiba kiriwo kyenkola naaba nga omulimu kwegamba tikwenda department ekobe nti ate eno tasoboire ate eno bikole kwegamba tabaireko. Eyakuwa omulimu gw'okupoota yali akusuubiza akasente kaimeka? Yali ansuubiza twapatana naye emitwalo 15. Enumba yona okutaamu eitaka aye amaadi nga dizira kweda amaadi ng'edo dindi aye olwamaliza kwegamba nakola ino era yabaawo nga ndikola nalowooza nti nakuba nti Allah yebakusaasira n'abaawo n'abona mulimu gulitambula nga mukaluba akabe mu kumaliriza yampa yaida bulungi ngaidi okusasula nze naaba okenda akoba nti Allah mulungi yebakwida naaba nga nsasula najja omaliriza nga aliivaawo ng'ezira nga tampaire sente ng'akoba atya mwine oba ibaawe ati ali kwida yakuwa akasente tiyamba yajja era namunoneza namukoba nti amunembeera nziba ayimpaayo 10 yampa 10 yajja komitwalo 15 yakuwa ku 10 yampa 10 nakoba nti aidi ozakyo gyadikolesa ndi omusaada aidi sente aye omukozi aba alikola omugaiga nakoba ati amazze kamusasule nekisinga ki bulungi aye nze namulingira mbone embeera yajja okumbisaamu kwegamba ampe sente mu bulungi asiimye kyenkoze aye kwegamba najja omaliriza nga tampaire sente. Wakoma kulya mmere? Nakoma kulya kuyendya walya mmere kyeyo mbaga yajja emitwalo 15 nga tulya bando n'enaana n'enfulu bityo n'amaido aye bwenagezaako nze mu kutegeera okwange kyenakola naigala wano naigaliza ebintu ebyo byoli kubona mukwano gwange ebyo ebiri muno ebyo ebikola ebyo nakweka ekisulumuzo nti mpaako esente memale tujje mu maiso n'okola ideni ya beda emitwalo 5 yampa. Okay, dobeera okolesangako sente newadikolesaamu ki? Nagulamu ebyokulya naalya era daawaawo. Walya biki? Nagulamu omutyere nagulangaku n'akawunga esente edo daba nti diwaawo aye era damala kwibanga nga ndikozesa mitwalo 5 then ndyoti oba denagulaku n'enkoko nagitaawo aye enkoko eyo bamala bakola ki
bamala bagitwala. Baani abagitwala? TD ko yali muno nagita muno etavaamu nagyokola nti enkoko olwafulumaawo nalwaleero tigibonanga nako. Enkoko eno wali oguze yakwaya oba yakulya? Yakwaya. Aye olwagiyita waka abantu bagiiba? Bagitwala nalwaleero tebonekanga. Eyagitwala tagiyizanga? Naire kale tagiyizanga. So aye osuubira nti luliba oli enkoko yeyayira? Inshallah tomananga babayo tomananga wayinza okuba omuntu ayayenda okungezesa nze nkoba nti yakoba ati yabweidye kangisigaze tubona omusaade ono kwegamba ebigambo ebijja okwogerwa. Nseko abantu nga bagumu niwe weeno omutaki abantu bakwiba ku ekintu era nawe lirisaina nakawa nti la ilaha illallah nakuba nti nze omusaade abananga abantu asa ndi obubi kainize enkoko gwebuzeeku. wamusomera Yasini? Wamusomera ku dduwa? Nze nakoba nti Allah aliwo kaisa abona nga kwegamba niba nange kwegamba bempangalira mu bairi embeera dendimu aye banga nekyo ekikoleibwa nakoba nti kaisa Allah aliwo nze nasinga mwene buyinza kyokoba walopa omusango mu igulu. Nakoba nti Allah naidye ebyekwese ebyolwatu n'ebyekyama kunze nti babanga bakikoze kwegamba naguma nakoba nti yabanga bakikoze kwegamba bayinza okuntestinga nakoba nti Allah nsaba onkuume aye nga ti kirungi ekikoleibwa okubanga ti enkoko ebula. Kale Katonda wange muso gakoba ateekuba omuna kutekya nseko nakakoko yaleeta waka ayayeeko okukona bakamwibako nkwagaine ng'oli kwokya kaduuma ako kaduuma kakalu kana kaduuma kakatwairewa kana akumalisaako okubaawo olunaku lwaleero mbe kaduuma ako ombosiza atya kana akaduuma okatwairewa akaduuma ako mukwano gwange nayakampa najja namulunguliraku yampa duuma oyo n'okwokya kundyeko. Kaduuma kano osobola okalya breakfast kakugemerera omuntu omukulu? Mbe tikasobola ekituufu aye mba ndina okulyako kubanga embeera era mba ndina okalya olw'embeera. So buti awo nakasooka ove mulimu ogwo gwe baakulya akasente wabeerengeza kiwegemyako kindi kyokukola oba okugiraku abantu amaadi? Mpega nafunaku omulimu era ogundi era mulala ogwo aye kwegamba nabaire nkakola kwegamba esente ed'okulya gaawa zeena na kwegamba nga ndi kwenda amale mangu aye baole yankoba ati kabiri ayampa sente yansindiike ya muntu wundi kwegamba n'abalala aye kale tiidi kyagendereirwamu yakoba ati kubiraku owundi kale bikaali awo bityo aye nga nze kwegamba ebyo byona Allah nagera aye nga nze nti nga kale na olwa accident yenaye nali kwengeri yenali musaada mukozino ekyova obona akantu we kaba kaliwo nga nfunyeeko mulimu nfaayo ino okuba nga ntuukiriza. Okay, nakumayo okwida gano ngotukuba oti empewo ekufuwa ino oliwo enka nga ndagenera gano azira mukazi buli kintu kiri eyo kityo amaka tiganira nga azira mukazi wona wankoba oti owulira oyenda omubeezi naida wano nge okuba oti eri omukyala yewali nga otandise okwogerezaako ng'oli kumusaba oti dontaasa empewo ey'obwire ebyakomawa kwegamba kalimu kalimu tabitegeera nekituufu nekubagala abaidi gano kale nekubagala abaidi gano abo ababiri mwena nga kaana kato nti kale tabitegeera kale wali oyenza okenze nze nali ndidi nti mukulu ayetindi mwena
nga kato nayasinga ategeerayo nze nalindiri nga muki nga mukolwayo buti kwegamba namala okakasanga tabitegeera ojja okubona nga tabidi bulungi nakoba nti kamulingirire bulingirire era amulingirira yesewo aida kuni munumba muno aida baida ate n'abakazi abakulukulu nze tifuna muntu yalemererwa nze wenda gaali mpyaka nze nenda nafuna mwala muto kwegamba niyo aba mukulu aye nga kwegamba nga ategeera kyaki nti nfumbirwa nekisinga bulungi ngaayi mulungi era nga wampisa nga atyalo nekituufu negiba myaka 10 oba 2 okweyongerayo kyama ki ekiri mu mugalo omuto lwaki olemera ino ku mugalo omuto nti nze kwegamba ebirowoozo byange nga nze kwegamba kale kyova nenda omuto lwakuba nti ebirowoozo twida gemagana aliwulira singa abanga amulese nsobola omukobera nti kino nikire yakola ki yapiikinga ndowooza nti omuntu alumina omutwe omugalo omuto mbona nti akudde akulumina ebirowoozo naddala ku myaka gyo ate nga bakosebwako omulundi ogwasooka mbona nga saa ino kyenda omukazi obanga yazaalaku yali awo yatyama ali awo yakoowa bamutomezatomeza asobola okwida wano mwabagano nse ndowooza nti kikolakolako lwaki toyenda buti bakazi bakulu iwe wonkobera otyo tiroba omukwano guba mutima gwa muntu olina ogoberera omutima gwe kyegwenda no nze kunze ku ndowooza yange mbona nti omuntu omukulu oba oli awo asobola okutegeera embeera ddala olimu aye akawala akato okasobola ojja mubikiriwe abe mubikiri tirobye okujja kubanga mikwano gyange ebivu kwegamba mbenda ino era buli ndidi nti kwegamba banenda nga bwe tujja mu kusanuka kubanga twesanukira kwegamba ala emigaso egivaamu ala nasinga akola ki kugitegeera ange ekikulu kyakuba nti kaisa tuba tusanuike nga titukosiisa banaife omuko kwegamba amasano negawa bulungi nekikulu abaana abato bano bokuba bagala abato bayenda muntu nga alina amaani ogewulira iwe amaani okagalinamu okasobola abaana abato iwe asobola edakuta ku bigezo iwe bisobola nsobola niko amaani ag'omukisenge tera basobola abagala abato tera basobola iwe omuliro egwayo kyayo kyaiwe nsobola ndakufiira mu miguwa iwe tida tifa aye nga mbakano kwegamba katuje ne kanko ebigambo ebituufu kankobe nti enfuna nga omukazi oba kale wa nzaalo 2 okweyongerayo kubanga nikyo oli kuntangaza nti omuntu kwegamba ombaana abawala omuto olwisi abaani wasiwasi nene biki kwegamba aye Allah nasinga ategeera kisinzira muntu Allah gwatuwaire ekyo tida kwogerera kwegamba ti Allah atulobera okwogera kyotaidi kale kyentaboineeko kwegamba okukitaawo obute tusobola okuba nga omukyala ali eyo ali kubona oba nga kuba ali kutubona eri yali kukuna omuntu we yasobola okutukonekitinga oba oli awo biki ebintu byewandyetaza ku mukazi woyenda ali eyo ategeere tomana asobola okuba nga eriyo omukazi ali eyo nga yena ayenda omuntu nga iwe ebyo byetaago ki ebintu byoyenda kuola wankoba oti oyenda owakabina akanene kaisaawa mukazi mulungi ebyakabina babivaako nga munene era nekisinga nga muba ngaali kwakabina tinawoba
aye kabiri tikoba nti nfune guba bada subhana jakukola gaisaba muntu mulungi ekituufu nga muyonda ekimala kubanga nzala kwegamba nga bwanenda kwegamba ayenda omuntu nga muyonde kwegamba ali ku standard nga yekakasa nti nze ndi muyondo awulire nekituufu kubanga Allah nze tienda kwegamba ntuuke mu kukemebwa Allah bideme adema omuntu tikiro so aye neibanga lyomaze ibanga ng'omukazi azira wano myaka mingi wabaire nga wafunaku ku muntu yewagigisamu kubona oba ebintu bikakola benze nsobola nze tikye wairenga nkali aye kwegamba mukwepimamu nsobola ebintu ebyo byewunze sobola kulowooza waakuba oti osobola omuntu yaidaawo yatulamu engoye yakuwa omubiri ati gogono wagulingira bulingirira oti tisobola nze kulingirira bulingirira otoida kwida muno aliko akuwa omubiri aguleka aba ati omubiri gogono tandikirawo oyenda ogulingire bulingirire tikisoboka tikisoboka oba ondisha okukolako kwegamba ndino mukwano okubangera n'obuvunanyizibwa nti nobobo ekigambo muntu kuwasa era nekigendererwa okategerengere babebita mu mukazi yesebo okwo ekifaananyi abantu bali okwo kyababona tomana naali kutubona oba oli awo ng'asobola okwida yafumbagano lowooza omukazi bamugamba batya buti eriyo mwena taita mwana gabene kudoobya budoobya gano ngesa kyojja kusobola onswaze yazidi niwe watukobera omusaada oyo nseka budumusira biki tisobolayenga anga ekyo kizibu ino wano muna nze kale nze katonda yantonda ng'eriyo ebintu ebiyinema okwogera anga kigambo laavu nze weena ninze ekitengera ayoko kinonera nti njagema ati opotyoako ati moyagema atyo kegamba tibya ati olina amaanyi mangi ino omuntu yatya kai yakutya yana asoboka agema ati aye nga eweidinga omuntu asiima wobona omuntu ojja okumulekula nga asiimye amazima wasimyaku omuntu wabona nga akuba ati naawe onsiimye byokuze naawe oisurukayo eri abakazi abakusaagirasaagirakoko nga bakuba ati yaiwe osobola kye ndede nkufumbireku eyo biki nga bayogera ebigambogambo nga bityo bambi babaayo babaayo nze nawakawa nti amenze ndina obuzibu nze Allah amaani galiwo kwegamba byona bitegerekeka bulungi kale azira losi nti obwembakoberanga ati woba nga weewulira okwenda iddayo okwobone era nti obwembakoba emyaka mingi wano emyaka gyomaze nga ezaku ku muntu aidaku ku muno kituufu n'amazima ekiseera bwire empewo nekusumba waino weekuna ku buliri okwo era kituufu n'embeera eyaako era ekaluba kale byona era bikaluba n'amazima kale nsobola tutaase nsobola okubanga nfuna omuntu omulungi iwe olowooza lwaki olwire wowo kufuna omuntu oba okuba n'omuntu eyo ki buzibu buliwa obuzibu buli mu mbeera kuba kumpanirira ng'embeera dendimu nedirwisiisa sente
nkubanga nga bw'eri omuntu ofuna omuntu obanga ninze mwene mba mwetaavu kati enfuna omuntu era obuvunaanyizibwa bweyongerako kati nebyo ebiviireku aye nga nze nzira buzibu ng'omuntu mu mubiri nzira buzibu. Ogeewulira omukyala yakulya akasente yali afaanaku bulungi? Bulungi ibange tabaawo abaawo yaidanga nga yaida twakola yairayo nga tebibaire biro byangu. tinakisuubira nti obanga nze nakola liila nakola nti akaniriza omulimu guno ku lwa Allah kwegamba nsiimibwe aye kabe mu kumaliriza tyasiimibwa nalowooza nti nvaako ntaire muki kwegamba byanema nemwotegeera kubanga nasomba eitaka kwegamba nga niitipa oba ikumidiidula oliwulira aye okumaliriza nga kwegamba tisiimibwa butimba ndisiimibwa ali kwegamba nabiwulisa nisaawa eno nkawulisa nakuba nti ebitonde kwegamba nasigala nga nkawulisa nti abantu tiidi oba Allah kwegamba abamu ife tiida akuba nti boona tuti bwe tuli aye abamu n'okolera omuntu omulimu omulungi n'omaliriza n'obanga kwegamba oba ataire mu bbi muno wallahi nze bwena kisuubire nakuba nti abala nti nataamu kabiri. Nkitegeire bambi aye katusabe Katonda agonza omutima gwe ategere nti wakola ate wena nga omusadde n'obuvunaanyizibwa wenda akasente okubeezaawo akuwa esente. Saba Katonda agonza omutima gwe mukyalo oyo akuwa esente kuba wakola eyo ojja wakusa mu misigiti eyo tujja kuyaba baseeka tebakuba otenda mufumbi kuba mu misigiti baseeka batera okulonekeza ku bantu abakazi n'okulonekeza abakazi abasaada. Ensonga todiyandanga ku misigiti eno najyayo nga bwe nalimba inoono akuba nti musooke mulindeko ate bwe bankoba ati kabiri olaligala ate kabiri transport ate nga bweri nga nzira sente byakomaawo ekituufu. Ate waliwo abakyala baidda ku misigiti kuba mbona buli lwakutaano bayandula bakati omusaada ali eyo eriyo omukyala ali wano kajja tayikwenda omusaada idde oboneku no abalio tokawulirako ku madiini eyo oba ku meeka eyo mu tawuni nga balanga abakazi abo. Kikulu nze njayo mu biseera kwegamba byakubala ti kwegamba waire mbayo ekiseera kyona aye nga akandogera amazima nti ekyombaire tikiwulirangaku n'amazima kwemugamba lyala ayenda twayo napanga ndogera amazima mbaye tikolaki kasooka dembaawo tikiwulirangaku. Nsaba nga tukajja maiso n'okunoonya omuntu nga we noononya ojje kukwera leero ojja wayogeraku ku n'abaseeka oti ndikwenda abakazi bali eyo abaida ku misigiti abayenda abasaada oti ndikwenda va mu byokusirika obusirike ejja okubere baseeka ensonga ddo oti ndikwenda omufumbi waka okitegeera oza kuseeka yogemagalaku ku naye yosaalira mbanji ino enkomeeza. Lwaki kikuzibuwalira okubakobera? Lwaki otyamula okubakobera oti ndikwenda muntu? Nakuwa omuntu niwe ojja okusanuka wenka baseeka tebajja kubaayo edda kuyingiza omuntu we weigalize muno osanuke. Njabakobera nga bwonkobye njabakoberayo nkobyeko oti ayinza okuba nga kwegamba naida aliituulira kati ekyo tukikoze tutya ng'eriyo omuntu yayena tomana olibona emikutu gino egyaife gyetubaako gyetwogereraku gyona kubaako ku abantu nga benda oba oli awo ng'alina omuntu we yeena ayenda so webaayo ndidi edda kuntegeeza balina enamba yange ey'essimu bambi woba eyo nga olina omuntu asobola okufumbira nseko ono amaka gali gano
nomberi gano ya lumu 3 kayumba ka matafwali ayenda mufumbi omukyala yajja bamusigula ku omukazi mukwano gwe yamusigula ku omukazi enomberi wano ali kwenda muntu kuta muno so oba n'omuntu nayo idi osobola okubita ku namba yange twagamagania abantu bano seko yena afuna kwisana oba oliawo yena ayenda kusanuka kuku wayi tufuna omwana gabene tomwitiremu nayiwe olwira iwe era nasanuka n'ekisinga bulungi aye nga yo laavu ogirina ndina era egamba tekendeerangako amazima laavu tekendeerangako nkwagamba yeyongerako weeyongere omuntu abuuza ati nseko yali kwewaana ati laavu alina yagisa asobola lwaki omukazi yamuvaako yajya yayenda omuntu owundi ate abakazi ekisinga kyebasinga kwenda naawaawo okutereza maka sobola kwanga waitotereza bulungi maka nga bwena bakobera mulundi ogwasooka nabakoba nti ebintu ebyanviirako obuzibu okuba nga nfuna obuzibu buno byali bya mirundi nga 3 kwegamba mwali musheyatwini kwegamba n'ebikemo ebindi tikyali kirala kale nebyafuuka ensonga nze obulamu mbwiri bundi okuva mu ntandikwa ndi kwegamba mbaire mwana mulungi ino kwegamba nga elaavu eyo tokoba nakoba ala mwebaza nti yebakunsaasira n'amazima kuva butonga laavu ogyesobolera kale bambi eyo nemboozi ya nseko tijja kuswika gano nseko kodi ngeri yaka olina akataleke kakasembayo kale bakobere kati kwegamba mbeera dendi nsaba mu kaseera kano ali nikyalina abenga ntaasa kwegamba kale ng'omwana mbaire nibyengezaako okweyegeresa nga bwondagaine muno kale naboneka nti obwongo buno buteekwa okuba nga bubagalala okuba nga nsobola okuba nga ntuukiriza byendi kusuubira otuukiriza ebyomugaso so olikwenda buyambi ki n'omuli omutyere bando sukaali n'esente kubanga n'esente byona birungi kale sabaalaikirize ali nikyalina abenga ntaasa naoyogeraku kwegamba mu mbeera ed'entambula kwegamba entaasibwa nfuna egaali alhamdulillahi rabbil alamin nsobola okuba nga nanguwirwa kubanga nga buti ndisuubira okujja mu tawuni aye ndina otambula ebigere mentuuka ekintu kabiri otambula oire nje nampirika nveeyo nga 3 okujja n'okwira 6 wonawona 6 kati kwegamba kikaluba kale n'embeera dembaamu kwegamba editali nungi aye nga nsuubira okuba nga nze Allah mulungi nti ndagasa kwegamba ngala bweyanenda kwegamba ayenda nkola emirimu emirungi bingi byendina okola ayo embeera needo dentambuliramu nti olw'embeera enzibu ebindi binkalubiriza kale bambi ayo ninseko bambi amumuyambi kwalina kukonakona bambi asobola okatuusa ku mukwano gwaife ono muganda waife embeera yali muti nungi embeera tiyali nungi yeyo kyomubiri gwona olwa mukwano gwe okumutoola ku mukazi we era kino kyamuviiraku obaoliawo omusoga kyanikubye nti okusirana ng'amaze emyaka buti mingi gisoba 15 ali wano mu maka yenka gafuka kifulukwa yasirana omubiri yagwomwokyokyo gwona eza mulimu gundi gwasobola kukolaku obaoliawo gw'amaanyi otera kugiraku abantu amaadi
aye era bamulyaka nga wowulira emboozi abantu bamulyaka tebamuwa kasente yali aguzeyo kukwakakoko wano nti ayayeeku enkoko abantu baida bajiiba so koina kukonakona bambi kasobola okuyambaku kubambi muganda waife ono nseko nkubwaineko kandireyo owaife basedde mu bikaado ndakulutanga kuisha awa nsobola okukola nti nda nakuluuta ku bantu bange naddala benonekeza ku buyambi ensempyayo mbakuutira okuba nga tugondera Allah mwaka guno n'okuba nga tumusinza Why media? Why media? Your best YouTube channel.